Evo, poštovani župane, pitanje će biti upućeno vama. Znači, zatražio sam inače interne akte Zavoda za javno zdravstvo, pravilnik o sistematizaciji u plaćama, zapisnike s upravnih vijeća gdje se raspravljalo o tome. Iz tih materijala koje su mi dostavili iz Zavoda za javno zdravstvo, Mladen Bosilj, vidljivo je da su pravilnici diskriminirajući, krši se ustavna i radnička prava zaposlenika jer za isti rad nije jednako plaćen zdravstveni i nezdravstveni radnici. Zatim dalje, na donošenje pravilnika evidentno utječe saborski zastupnik Anđelko Stričak, koji je često viđen gost i u županiji i u zavodu i koji štiti Marina Bosilja. Po meni bi vi trebali biti župan, a ne Anđelko Stričak u ovoj županiji i pozivam vas da se toga i držimo. Pravilnik ima totalne debilitete, dakle imate unutra, mislim sada ne duljim, budem vam pokazao, imate neka sistematizaciju zanimanja inženjer sigurnosti i zaštite gdje nije dopisano čega, znači nepostojeće zanimanje. Imate diplomirani ekolog, dakle pravilno je, postoji jedino diplomirani inženjer ekologije. Radnici su jako frustrirani pravilnikom, sa zapisnika upravnog vijeća je vidljivo da je predsjednik upravnog vijeća Blaži nije glasao za pravilnike, protivio se tome, ali je HDZ-ova ergela, dakle ljudi stranačke pripadnosti koji ravnatelj Marin Bosilj plus predsjednik radničkog vijeća koji je s igrom slučaja došao na tu poziciju koji je isto HDZ-ovac, što je nečuveno. Dakle, nakon smrti gospodina Bera, nasljednik je bio, ne da su ga izabrali radnici, Vedran Klarić koji u stvari nije niti izabrani i on na tom istom upravnom vijeću glasa protiv pravilnika. Dakle, mene zanima, vi ste jednom rekli da ste vi odgovorni za odluke upravnog vijeća. Vrijeme vam isteklo, skratite malo. Nije isteklo, 4 minute ima. Niste rekli da imate 2 pitanja. Dobro, gospodine Runac, dajte, prestanite me maltretirati na ovim sjednicama. Dakle, znam da su to vaši pajde iz stranke. Dajem vam opomenu. I molim vas da me ne prekidate. Držite se Poslovnika, ukoliko su 2 pitanja, onda su 4 minute. Prema tome naglasite da imate 2 pitanja. Molim vas, evo, imam 2 pitanja. Izvolite. Da mi ne oduzimate, da mi vratite ovo vrijeme koje ste mi oduzeli. Nadalje želim upoznati vas sve vijećnike i vas župane da sam uputio nedavno dopis županu, to jest vama, ne znam ako ste primili, pročelnici i Zavodu za javno zdravstvo, pošto je utvrđeno da iz blagajne zavoda nestalo nekih 11.000 kuna i upravo novo imenovana voditeljica odjela za računarstvo, financije i nabavu je ta koja je navodno posuđivala novac. Pa me zanima da li ta ustanova isto služi kao neki bankomat za zaposlene, kad nemaju novca, znači postoji ipak neka kasa, ona za radnike gdje mogu nešto uzeti ili najaviti pa se to odobri, ali ovak bi iz neke zajedničke kase se ne bi trebalo uzimati novce. Znači imamo evidentno da se zaustavlja razvoj, da se krše interni akti, znači nisu podnašena tromjesečna izvješća, uzajamno svi štite tog Bosilja. I ne znam, zanima me do kad vi župane namjeravate podržavati ovaj cirkus u Zavodu za javno zdravstvo. Hvala. Evo, samo do kad planirate podržavati to. Hvala. Hvala lijepo.